Pamirsa relief Bitra megenah ring desa adat Bitra, Kabupaten Gianyar. Relief inucap merupa ukiran batu saha wenten taler patung Dewa Wisnu. Ketarkayang relief inucap sampun wenten duk zaman batu. Keramane percaya gena inucap kepingitang, ri sampun keunggahang dados cagar budaya nasional ngelintangin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, kewentenannyane kantun keemit becek oleh krama, saha state maut saha mecikang sluere wewidangan irike, sekadi mecikang margi nuju gena relief inucap. Genanyane ring beten genah meyoga Gunung Kawi Bitra, relief puniki taler medue pancoran sane melakarting. Sane ngembasang toyening, majeng krama irika taler keanggen genah mesucian ide betara bukit. Lianan punika patung Dewa Wisnu sane wenten maukir irika kepercaya oleh kramane sidang ngerawin sabe. Sadurung mangge kuentenan relief Bitra puniki, krama sane kedaud ngerawihin sidang aksiang pekantenan sawah sane luweh selantang margi nuju relief. Juliana Bali TV.